وصحبه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبارها خصوصا في هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى روح الجد عبد وزوجته الوالد أحمد خان عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasbab radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ankum babul adahi utawi kiku bab nerangaken ing dalem pira-pira iku babul adahi utawi kiku bab nerangaken pira-pira nyembelih hewan kurban. Lafat adahi kening baca idahi atau adahi bi kasriha. Adahi atau idahi. Lafat adahi aneka jamak dari lafat udhiyah. Keneng udhiyah yajuzu kasruha. Keneng udhiyah juga keneng udhiyah bi dhammil hamzah wa yajuzu kasruha. Neka jamak dari lafat udhiyah atau udhiyah. Nah, mustaq dari lafat napa? Aneka napanya mana mustaq dari satu nama waktu yang telah disyariatkan oleh agama untuk menyembelih hewan kurban di saat itu. Berarti seakan-akan udhiyah nikah atau adahi jamak dari udhiyah nikah nyamana bektoh sekak di mening bektoh benika syariataki disunnahkan nyembelih hewan kurban. Wa biha sumyal yaumu yaumul adha. Mereka nekoca are idil adha. Anapa? Karena idil adha aneka identik kelaban nyembelih kurban. Karena napanya mana ampun titik ketentuan dari syariat nyembelih kurban iki kadintoh bereneng idil adha. Ismul waqti alladhi syuri'a dzabhuha fihi. Nama daripada waktu yang disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Karena idil adha aneka napa bekto untuk nyembelih kurban, maka ning bekto peneka ekoca yaumul adha dina akurban. Nah, aneka dikit tentang sekelumit daripada lautan ilmu tentang saya berkaitan kelaban udhiyah atau nyembelih hewan kurban. Nah, An Anasin radhiyallahu anhu an Anasin bin Malikin saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Gusti Kanjeng Nabi ana iku yudahi nindakaken kurban sapa Kanjeng Nabi melaksanakan kurban melakukan kurban ana iku yudahi nindakaken kurban sapa Kanjeng Nabi kurban bika baksaini kelawan wedhus gibas loro
amlahaini kang putih bersih karone, amlahaini kang putih bersih karone. Akronaini tur kang napa metu tanduke apa sih karune, napa metune tanduk nih tanduk. Akronaini kang metu tanduke karune, wa yusami lan maca bismillah sapa Kanjeng Nabi, wa yukabbiru lan maca takbir sapa Kanjeng Nabi, wa yadha'u lan nyalap sapa Kanjeng Nabi rijlahu ing sukune Gusti Kanjeng Nabi, nyalap ala safahihi ma ing atase sisih gulune kabsyaini, ala sifahihima ing atase sisih gulune kabsyaini. Wa fi lafdin lan iku kasebut ing dalem lafat liya, dzabaha nyembelih sapa Kanjeng Nabi huma ing kabsyaini, nyembelih biyadihi kelawan astane Kanjeng Nabi. Dzabaha nyembelih sapa Kanjeng Nabi huma ing kabsyaini biyadihi kelawan astane Kanjeng Nabi. Wa fi lafdin lan iku kasebut ing dalem lafat liya, wa fi lafdin lan iku kasebut ing dalem lafat liya, saminaini 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 kang lemu apa si karone kabsyaini. Wali Abi Awanah lan iku kaduwe Imam Abi Awanah fi sahihihi ing dalem kitab sahihi Abi Awanah, lafat saminaini kang larang apa si karone kabsyaini, bade saminain bade saminain. Ning lafat lain nganggo lafat saminaini maknana lempo lemu karuni. Dalam riwayat lain li Abi Awanah dari sahihi juga dari Sayyidina Anas bin Malik, thaminaini bil muthallathah kalaban tha benabisin tha badala sin sebagai pengganti daripada sin. Maknana thaminaini kang larang karuni apa sih kabsyaini. Wa fi lafdhin lan iku kasebut ing dalem siji lafat li muslimin katu Imam Muslim, wa yaqululan maos sapa Kanjeng Nabi maca bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar ing lafat bismillah wallahu akbar. Walahu lan iku kaduwe Imam Muslim min hadithi Aisyah radhiyallahu anha, saking hadithi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, amara perintah sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyin kelawan kurban kelawan kurban wedhus gibas akrona kang metu sungune, mun bahasa Kedirine beranggah. Beranggah ini keluar tandun, beranggah do lauk tongas beda nyamana ti seberangga. Kini ka berangga ini maksudnya keluar napa? Tanduk. Ya ta'u kang napa niku ya ta'u kang napa ya ta'u kang ngembah apa sih gibas? Ya ta'u kang ngembah kang ngambah apa sih wedhus, yakni nyabe nidhek fi sawadin ing dalem ireng, tegese ireng sikile maksudnya. Sing maksud ya ta'u fi sawadin, ya ta'u kang nyeleh utawa kang ngambah kang melaku. Mun maknana ya ta'une kang ki ajelen
Masa jalan celeng, ya maksudnya sokonna si celeng. Lha, paham ya? Ya ta'u kang ngambah utawa kang melaku apa si gibas apa si kabesin fi sawadin ing dalem ireng emak mun jalan celeng dia ta murung kita lah muson celeng dia jalan ya nje maksudnya sokone je celeng bene jalan celeng bene waya bruku lan apa niku dekem apa si waya berukulan dekem apa si kabesin fi sawadin ing dalem ireng waya berukulan dekem napa nika tabun pokon seceleng ki ya waya berukulan dekem fi sawadin ing dalem ireng yakni ireng wetengi nika jenis otaba kriteria daripada napa embi sekening esembeli niki banyak persyaratan-persyaratan tak sakabi nembi juga beda embi sekebe kurban tapi tak sah koma ya tak sah koma wayang duru lan ningali wayang duru lan delok apa si kabesin fi sawadin ing dalem ireng tegese kang ireng motoe nyongok celeng apa nyongok celeng je ya maksud matan namun gelek nyabe berarti ya sokona maksud mun jalan ya berarti sokona nah, terus saya kocak napanya mana dekem gelek ning tabu nih ke celeng terus wayang duru fi sawadin mun ajeling celeng maksud tak matana celeng celeng fautia mongko den tekan mongko den aturi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhhiya supaya kurban sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan kabesin faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laha maring sayyidatuna Aisyah ya Aisyah he Aisyah halumi ai hati halumi nekakno sapa sira ai hati bedana beri engkau al-mudiyata ing lading atau gaman al-mudiyata ing gaman atau lading sing kangge nyembelih bene todi kene berarti ki gaman nika termasuk bagian dari todi untuk alat untuk penyembelihan tumaqala mongko nuli kari-kari dawuh sapa Kanjeng Nabi ishhadiha ngelandepono sapa sira yakni ngasao sapa sira erogeng seh ha ing napa niku mudiyah bihajarin kelawan watu fafa'alat mongko ngelakoni sapa Sayyidatuna Aisyah tuma akhadha nuli kari-kari nyekel sapa Kanjeng Nabi ngalap sapa Kanjeng Nabi ha ing mudiyah ing gaman niku wa akhadhahu lan nyekel sapa Kanjeng Nabi hu ing kabesin ing wedhus kibas fa'adja'a mongko nuroaken miring sapa Kanjeng Nabi hu ing gibas thumma dzabaha nuli kari-kari nyembelih sapa Kanjeng Nabi hu ing gibas kabesin thumma qala mongko nuli kari-kari maos sapa Kanjeng Nabi bismillah ing lafat bismillah Allahumma taqabbal Allahumma do Gusti Allah taqabbal mugi-mugi nerami panjenengan min Muhammadin saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammadin lan saking keluarga Gusti Kanjeng Nabi wa min ummati Muhammadin lan saking umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma dhaha nuli kari-kari nyembelih kurban sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan wedhus kibas kabesin dari Sayyidina Anas ibn Malik. Wah ini banyak hikmah atau faedah dari hadis nika. Dari Sayyidina Anas ibn Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan kurban kelaban gibas dua Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi pernah kurban. Kurban bimbi Kanjeng Nabi. Bikabsyaini amlahaini akranaini. Umbin Kanjeng Nabi nika istimewa. Putih bersih. Akranain juga keluar napa? Tandun. Keluar tandun. Minimal umur 2 tahun. Keluar tanduk tapi tak kurang dari umur 2 tahun. Kurang netepin persyaratan. Minimal umur
Du tahu nambi saya kening kebain apa hewan kurban. Nah, wa yukabbiru. Kanjeng Nabi membaca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa yad'u rijlahu. So kana Kanjeng Nabi isabe ning sisi ning era seranya menapanya mana embik gibas saya beli ya. Dadi probu pamereng, mari pamereng so kana Kanjeng Nabi isabe yatasa era embik saya beli ya. Dalam riwayat Kanjeng Nabi tibi senyembeli dzabahahuma biyadihi. Kanjeng Nabi tibi senyembeli kelaban tanang socena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, mbik becasaran nika. Mbik saya sangat beruntung. Karena mbik gelak langsung beli sambeli kelaban tanang socena Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kolen ampun aseting mbik kolen Kanjeng Nabi. Wa fi lafdin saminin. Mbik Kanjeng Nabi dua gelak gibas dua nika dalam riwayat yang kita nika lempo dua lempo. Wali Abi Awanah menurut Imam Abi Awanah dalam kitab sahih nika lempo ben larang regane thaminin. Samin nika maknana lempo, thamin nika larang. Tha dari thaman, thaman nika maknana harga. Samin lempo, thamin tha nika apa? Larang. Nah, jadi dari hadis nika pertama kesunahan metedung mereng dalam hewan kurban. Tetapi cek sembeli dalam keadaan mancing ambil ni kah. Hewan cek sembeli ya sunnah pamereng. Ya sunnah pamereng. Karena Kanjeng Nabi bekto nyembeli hewan kurban ambil dalam posisi mereng. Sunnah. Dalam tata cara penyembelian. Nomor 2 dari hadis nika sunnah juga dalam penyembelian sebelum nyembeli disunahkan yang kita nika membaca doa. Darma tuana Allahumma taqabbal min fulan. Mantermuka terima kurbana fulan, terima dari kurbana nikah, ya Allah doa sebelum nyembeli. Allahumma taqabbal hadhihi udhiyah min fulan sebut nyaman orang si kurban. Terima aki Gusti, terima aki Gusti. Nah, sebagaimana Kanjeng Nabi doa Allahumma taqabbal an Muhammad wa ali Muhammad. Ketiga, dari hadis ini kak nutuaki cek bahwa embik situng nika niaten untuk ganjerna bagi deka keluarga. Embik situng ganjerna dari kurban nika hadiah aki deka dalam keluarga. Sebagaimana Kanjeng Nabi doa Allahumma taqabbal an Muhammad wa ali Muhammad. Terima aki nika diritan kaulah ban keluarga kaulah. Dacaan beluk mon sape mon embik situng. Cokop kang kui cokop untuk kurban untuk akurban berarti tak sunah kurban boleh karena ampun gugur ke sunah napanya mana mon orang sela akurban embik ya berarti reng hitung mon sampai berarti orang belu nya orang belu terus aneh kak genjerna kilain genjerna pada genjerna oleh genjeran kia tapi apa kuku tetap kesunahan akurban kang ki orang si mampu akurban. Adapun orang si mampu akurban keng orang gelak tak gelem akurban beda ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sapan orang si andi kemampuan andi pese lebih andi kecemburan dalam rezeki walam yudhi keng orang gelak tak gelem melaksanakan kurban fala yaqrabanna masjidana maka orang jamak semak ketang masjid dia. Tanda Kanjeng Nabi Pak. Tondung Kanjeng Nabi. Orang saya tak gelem mengeluar hewan kurban sedangkan aban mampu mengeluar hewan kurban tapi bagi mak semak dek masjid Kanjeng Nabi mula tak bagi mak semak ke masjid
ya reng Kanjeng Nabi bede masjid berarti otomatis tak bakal semak dekat Gusti Kanjeng Nabi. Nah, jadi hadis ini juga nerangaki genjerna orang sia kurban dari orang situng nika mon hewan situng ya cukup kan orang situng, cuma genjerna serupa tapi tak sama ada Pak ya, serupa tapi tak sama, pada keng tak pada, podo cuma gak podo, serupa tapi tak sama, mirip genjerna ya rajon sia kurban sih. Jarang le pangeran tak cerek tak kada been. Ya Allah terima aki kurban kula ben sedaja anak kula, tretan-tretan kula, family kula, gencerna Pak oleh juga Gusti ya beri jan Gusti Allah ben je. Kan ben, boh minta kurban minta gonjoron. Lho jengker apa kan seneka? Mon kula sampeyan pangeran tak seneka. Ya Allah terima aki kurban kula ben sedaja keluarga kula, Pak oleh pamelo genceran Gusti. Terus tahu saya kurban, tahu saya kurbanin lah itu, tapi kurban karena embik situng ya cukup orang situng. Nah, nika diantaranya hikmah dari hadis nika. Jadi sunai pamereng, mereka sunnah doa, kelaban maca doa terima aki nika Gusti dari mon bene kurban sampean sampai nika roh isoro nyembeli berarti sebut nyaman orang saya kurban gila. Nah, nomor telok. Nah, dari hadis nikah juga bisa diambil hikmah bahwa Kanjeng Nabi pernah aminta ke Gusti Allah dalam akurban kelak untuk keluargana. Berarti oleh genceran kia. Tetapi ambek situng kita tetap cukup kangki orang situng. Gencerna sepada oleh. Sini kala. Mereka cerek-cerek beramal nika. Pak engak kering sepo, pak engak ka tantretan kanca sabung umur sini ka. Dan ini juga termasuk dalil bahwa amal orang ini genjaran amal orang seodi juga bisa bagi orang selete mate. Dari hadis nika, dari yaci nika bahwa amal orang seodi, yakni genjaran amal manusia penika bisa edetiaki kangkui orang lain. Selama neng dunya, neng akhirat ya sobung Pak. Wis tang pasa kalak beun ya. Kok tak ngalak lah, kok ni surga beun ada gua ku neng akhirat dia aja. Sobung prei. Patang tuntut gua ku neng akhirat. Neng dunya ki beda. Amal manusia bagi orang lain, amal manusia hadiah kita ke orang lain. Atahlil ya, baca yasin doa, gencer ni bagi ada bapak, bagi ada mbak, bagi ada tretan fulan bin fulan. Ya pada Pak. Karena Kanjeng Nabi juga sedekah. Ben keluarga Kanjeng Nabi tak situng, banyak keluarga Kanjeng Nabi. Reng sepona Kanjeng Nabi juga keluarga set. Tapi Kanjeng Nabi doa, Allahumma taqabbal an Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah terima aki diri dan kaula ben keluarga dan kaula lah. Keluarga Kanjeng Nabi kan banyak seset. Banyak seset keluarga Kanjeng Nabi. Berarti amal orang seodi keneng hadiah aki da orang se mate. Mun ki odi mula pada maten kita bisa Pak sombong tak tegeng kok dak beun aja yer biar beun nyonyo lah seperapat lah kalak beun sombong Pak ada cukup waktu ning akhirat ning gede genceran sombong ada puas sah selalu korang dek genceran nah dalam masalah kurban seteti target utama nikah benih hewan nah. Seteti target utama neka dari penyembelihan hewan kurban neka benek yokor sebelum pelempon hewan kurban sambian sebelum pelarang reken hewan kurban sambian sama sekali tak nilai. Adapun persyaratan ya tetap kudu poel umur 2 tahun semakin lempung terus mon sakit sekira ngurangin ke daging juga tak sah. Sakit sekira ngurangin deka daging. Karena tolong ngetok ya tak sah karena sakit hewan. Ini ke diantaranya ada penjelasan tentang kriteria atau hewan kurban sekening ngegebea kurban. Gusti Allah tidak menilai dari berempa larangan regana hewan kurban, tak nilai. Seberempah mapan lempona samin, berempa lempona
bubu tu berapa ton tak bitong. Samin regah berapa larang berapa puluh juta lemosin kah atau beria sampai biasa tak bitong. Apa gibas ria apa bi apa deh kira-kira tak bitong. Saya nilai nikah yang kita nikah ketakwaan daripada orang-orang saya melakukan kurban nikah tibi saya nilai dalam atina takon dekat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dabun Gusti Allah la yanalallaha luhumuha. Daging hewan kurban tidaklah akan pernah sampai kepada Allah, artinya tidak akan pernah mencapai keridhaan Allah. Luhumuha, daging-daging kurban, wala dima'uha, dan tidak pula darah-darah hewan kurban. Bukan karena darahnya yang engkau teteskan, bukan karena daging hewan kurban yang kau sembelih, yang kau korbankan. Walakin yanaluhut taqwa, akan tetapi engkau akan mencapai keridhaan Allah, mencapai maghfirah daripada Allah, at-taqwa. Ketakwaan kauluban panjenengan dekat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum Islam nikah datang, orang-orang kafir pun nak kurban. Ayat nikah asbabun nuzulah, ayat kurban nikah. Orang-orang kafir saat nikah melakukan kurban. Cuma aneh, tekinge ke Ka'bah. Dorone lot bulu taki dak Ka'bah, Pak. Dorone kala bulat bulu taki ke Ka'bah. Pikir kelaban nyabet dereneng Ka'bah ni ke depak ke pangeran. Tekinge ke bisa sajen. Sabuk dak ka Ka'bah. Cing pangeran tak butuh ngakan. Masih ke itu king. Tak masuk dari tadi maksud dari layyana Allah luhumuha wala dima'u ay laisal maksud min hadzabhuha faqat. Yang menjadi tujuan dan maksud bukan maksud tujuan penyembelihan, bukan sesembelihan faqat hanya saja itu, bukan. Wala yanalullaha min luhumiha wala dima'uha syai'un. Teking sampean derena sampean sama sekali tak pengaruh ke Gusti Allah. Lianna Allah al-Ghaniyul Hamid. Allah Ta'ala maha suci, Allah Ta'ala maha kaya, tak butuh ke daging. Tak butuh ke daging Gusti Allah. Wa innama yanaluhu al-ikhlas, at-taqwa. At-taqwa ni kan dalam taqwa ni kan mencakup ikhlas, ihtisab, niyah sadiqah, niat seongkuan, niyah salihah, ikhlas dalam kurban, ihtisab nyari ganjaran karena Gusti Allah. Niat saya tepak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin yanaluhu taqwa minkum, karena orang yang kurban nikah ketakwaan saya nilai benih teginga benih derena. Karena orang-orang kafir ni saat nikah ngeboh elot bulu taki dak Ka'bah. Maka ayat nikah kan kui menolak orang-orang saya berkurban cuma tahu ning kecaran nah sembeli terandek atau saya sembeli ni dan masjid apa boleh ngakui anun masjid. Sembeli ya dan masjid, aing masjid, terus ke takbiran ya speaker masjid, padahal sobung ka ontongna kan kui masjid. Ngotoren ke masjid, ngeluangin apa aing ke masjid, ngakui alat ke masjid. Haram hukum mereka. Talwithnya mana? Ngotoren ke masjid. Cak beli ya dan masjid berarti mau tanah-tanah ke tanah masjid, terus ngakui alat-alat masjid. Seneka. Nah, sembeli baik tahu saya sembeli ya dan masjid tak harus ya dan musola. Emang kang tak masalah. Tanah kosong tak masalah. Benih ini keseka maksud tining Gusti Allah. Benih tekinga, benih napanya mana, benih derena. Saya pakili at-taqwa. Takon dekat Allah Subhanahu wa taala. Naam. La ilaha illallah. Ampun paham ya. Jadi ini kak pembahasan dalam tentang napa kesunahan dalam melaksanakan kurban.
Nah, dadi sunah pamereng, maca doa, maca bismillah saya terakhir, yang kita maca bismillah Allahu akbar. Sebagai pun penjelasan bismillah pun lemari bahas beri. Beda wajib alal itlaq, beda wajib mon engak langsung gugur tuh sana, beda sunnah muakkadah terserah. Nek dalam masalah bismillah. Nah, sebagaimana pertemuan-pertemuan saya ampun terlebat. Nah, amma tasmiyah fataqaddamul kalam, adapun pembahasan bismillah ampun terlebat, ampun lastar bahas tentang bismillah. Beda fardu alal itlaq, beda fardu cuma mun engak sekala neka langsung gugur, beda sunnah muakkadah, sunnah sangat dianjurkan untuk membaca bismillah. Nah, sehingga cerita aki menabi tak salah, beda orang butuh, beda orang taneh, beda orang awam terus kurbanah. Kurbanah sape cukup orang belu mator ke kiai menabi tak salah, Kiai Bisri Mustafa Abang Gus Mustafa Bisri ini ke menabi tak salah napa embana buyut tuh Kiai Bisri Samsuri menabi tak salah, guru nih ya Hashim Mojo Agung Jombang pokok. Jadi pada orang entar de yai sepo untuk menanyakan tentang hewan kurban. Yai kulo kepingin ngelaksanakan hewan kurban yai. Topaknya ke kiai kereng baca. Tadi kiai kan macam-macam, berdesa kereng, berdesa sabar. Keng tocuni ya pak ada. Ya berdesa halus, berdesa kasar sini kapa. Ki pon lah tak betak orang pona. Setretanan kadang ya tak apa ada, ya kasar ya halus kan sini kah. Tapi tojuni ya pada guru nu kereng, guru ni Hashim ni kereng sarang. Mbok kurban apa? Dapuna. Kurban apa kakek? Sape kayak itu kiai. Oh, ya bagus. Keluarga nak cukup belu ya. Dapun kiai tak langkong anakku le saya kenek nih seriai. Sangat sudah janda remaja. Mbok andre atanya tapi ngeyel bener. Tahun le cukup belu. Tak saman lebih dari dia tak cukup neser sampai nah tak kuat itu empat bah kau ada kurban yang ngap serangap can nice burung le mana tangki bi sebine is ketemu mbak yai ketemu lah ya apa jari mbuh ngamuk yai ini kau le gak cukup jari gak sah wah lu kok songo wis ndak usah wis lah dolai wis sapine jan. Sing ngene ae jan sepine le se adorong si laki kelo untuk kurban. Entar dek kiai lain bae lah. Dek santren bode Jombang, alim. Sabar jan. Ya ayolah entar dek Jombang. Kiai nomor 2 santren. Badhe kurban yai. Oh, Masya Allah kurban. Saya. Kurban nopo? Kurban sapi yai. Terus cekap 8 lah terus lah anak kula setunggal saken lek boten tumut besok di akhirat ya anak kula 9 terus ya napa gak apa-apa saged angsal kenek gak apa-apa sapi sitok cukup wong 9 gak apa-apa lah anakmu umur piro sing cilik umur kali tahun yai anak kula umur 2 tahun yai oh ya tak bisa ongke ke sape mun ki 2 tahunanan ben mbak nongke, mbu nongke, ternyata nongke si dibudi anan mbak, terus udah remes ya nongke tak bisa, beri dakundak mbak imbi situ saya, geng lah ngono po, oh kan samkun padoh kok mah cari gak oleh, cari ya ini ku siapa ngomong gak oleh, anu guru sampean ku gak oleh gak apa-apa seakan anak sampean gak bisa munggah kayak ono dakundak ae wedhus sitok engkas enak munggah nggih ngono berarti sapi setunggal kali wedhus nggih cukup punan gak ada kundak oh nggih Ria iki kiai temen iki padahal santren iki murid ini kak kenapa nyaman terpinter orang tidak masa kira orang bisa kurban iki kita apa iki beri dakundak jan kayak pancien kayak tengke ongken aja lah
Cek semoga motor postep aja, pancian bengkir aja lah. Orang tua kudu nyetir, kan orang tua nyetir, dia lah. Kan enggak ada orang merenganan bareng kernet penumpang juga. Jadi beri dakundak nih ser tak bisa saya enggak. Gila pada bayi. Sampai tung ngembitung berarti. Nah, banyak pembahasan tentang insyaallah bi qudratillah kalaban keterbatasan pengetahuan dan kaula yang lebih dari mereka kaula kurang begitu paham tentang udhiyah tapi nek sekone toria belajar arang-sarang matur muga insyaallah kula ben panjenengan tambah rezeki bisa kurban tahun boleh ya. Jadi kurban neka mulai dari Idul Adha, Yaumul Adha sampai Ayyamut Tasyrik. Neka tetap diperbolehkan tak harus neng are nikah. Cuma afdhalah engki semarena salatul Idul Adha langsung disembeli cuma sampai Ayyamut Tasyrik sampai 3 hari berikutnya tetap diperbolehkan nyembelih hewan kurban. Adapun tata cara insyaallah terangaki kelaban keterbatasan pengetahuan ilmu dan kaula jadi sareng belajar insyaallah. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق الكل حلالا دائما وأخلاءك يا علماء نهضى بالخير. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من اللهم صل وسلم عليه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن أمرك وعصاك. فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه
من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض مغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام زين الإمام بن حجر رسول وصل الإمام مفرم ثم إلى رسل بهذا المقام الجد عبد زوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويميد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلوم ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة نتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.